Pozdrav ljudi, danas vam snimam video iz Minhena. Trenutno se nalazim u vozu. Čekam da vozu prijatelj, za 10 sekundi bukvalno. Uzela sam sebi kaficu, tačnije kapućino i sad ću gledam sebi Netflix, imam sat i pol vremena. Uglavnom idem do Minhena nešto poslovno, ajmo reći poslovno, i onda ima par sati vremena da ću sad malo do Primarka. Uglavnom tu je tržni centar, ali prvo želim u Primarku pa ću vidjeti što dalje. Uglavnom nadam se da ću vam se svidjeti ovaj video i vidimo se u Minhenu. Evo ljudi, stigla sam i naravno da je kiša. Meni je moj muž lijepo govorio, Zenajda, ponesi se kišobran, ali što ja da nosim kišobran, nisam luda. Ali sva sreća, pa je odmah dok se sa Ubana izađe tu i već su ga ukrasili, jej! Evo ga ljudi, užasna je gužva, znači katastrofalna. Znači, bože sačuvaj. Idem sada u Primark pa ću vam snimati ako nađem nešto zanimljivo. Jao ljudi, koji prizor, znači sve je toliko razbacano. Toliko je ljudi i sve je razbacano. I don't like it. Ja evo ljudi kao kopija naravno ovi ugzica. 8 euro, stvarno nisu skupe i mislim da ima baš svi boja, imaju i duboke. Meni je to lijepo vidjeti na nekom, evo na trenirku na primjer, ali toliko mi se krivi noga u tome, znate, one slike sa ugzicama, ali čak mi izgleda deblji John, baš su zanimljive, iskreno. Ljudi, koliko brutalne čizme, iskreno malo je visoka peta. Ja, imaju i ugzice, ali kao onaj bolji materijal nije ono da mogu da se skvase, iskreno, baš su zanimljive. Koliko su? Mislim da su i one nešto malo, 14 euro, baš su, mislim da su bolje od oni obični. Evo ljudi, pogledajte slatki papučica. Ima predobri, ali sve toliko razbacano da je to strašno. Na primjer jedna Grinch, ali samo jedna. Stvarno ima puno stvari. Ljudi, stvarno ima puno stvari, ali sve toliko razbacano. Znači strašno. Ja ne znam da li što je vikend ili uvijek tako. Stvarno ne znam, ali baš sve razbacano. Ja, pogledajte sve za ove princeze. Preslatko. Ja, vidite, ona svjetla za ogledalo 3,5 eura. Stvarno nisu ni skupa, iskreno. Znači ljudi, strašno koliko je sve po podu. Znači ja sam bila i u Španiji i u Berlinu u Primarku, ali ovu stvarno nisam vidjela, baš ono, toliko je stvarno i prodato i toliko je na podu da ono stvarno ne znam, iskreno, pa pogledajte vi to. Ono stvarno ne razumijem šta je toliki problem, obukao si čizme, probao si čizme i kao da ih vratiš na mjesto, mislim, šta je tu toliko teško? Mislim, ne. Toliko je katastrofa da sam odustala, da sam došla sada na dekoraciju za kuću, da vidim da li to ima išta zanimljivo, jer u haosu je odjeća bukvalno. Ja, vidite koliko je slatko kao krpe, ali kao Djeda Mraz, baš su slatki. Iskreno, ja, ima svakakvi, preslatko. Pravim je vafla, ali u obliku Mickey Mouse-a, baš je slatko. Ljudi, Harry Potter, posteljina 22 eura. Mislim da je za malo, da morala 2 uzeti, ali baš slatka. Ljudi, nije ni na muškom ništa bolja situacija, uglavnom ništa mi se ne sviđa, znači razočarana sam. Ja sam mislila da ću lutati satima u Primarku, ali ne. Iskreno i za kuću nima ništa, pa pogledajte ljudi, to je sve rasprodato. Ja ne znam šta je ovo, ljudi. Čak nema ni zanimljivih kuglica, ukrasa za jelo. Znači, bukvalno ništa. I onda sam ja, ljudi, našla 2 stvari, trakice i naočale, i treba da čekam ovaj tured. Znači, ne pada mi na pamet, iskreno, radi 2 stvari, ono, katastrofa. Da li je to što sam potrefila vikend ili ne, ja ne znam. Evo ljudi, ja već završila sa shoppingom u Primarku, znači ne mogu da vjerujem. Ja sam mislila tu, ja imam da budem satima, ali ne znam da sam bila 10 minuta, majke moje. Idem sada
dalje moram neki parfemi i nešto uzimati, tako da vam snimam dalje. Uglavnom, tržni centar je stvarno ogroman. Ja sam ovdje bila prije pa jedno 5-6 godina, ako ne i više. Uglavnom, snimat ću vam dalje. I nadam se da ću dalje imati sreće, ne kao ovdje. Samo da vam pokažem tu količinu ljudi koja pije kafu i onda oni kažu da u Njemačkoj se ne pije kafa. Dragi ljudi, ovdje se pije kafa više nego dole, vjerujte mi. Evo sada idemo u Nana, zato kao želim u Njemačkoj. Da je to brutalna prodavnica gdje ima sve. Znači tu za poklona je idealna prodavnica. Naravno, pa pogledajte bile ukrase. Jao. Ovdje su ljudi bukvalno najbolje stvari. Ovo mi koristimo, ali kao zimi nećemo još. Ovo se stavi samo u mlijeko i istrapi se. Ljudi, koliko je ukusno. Jao, vidite, mala fontana, bukvalno na svijeću. Ok, nećemo se razvijati za najbolje. Preslatka je. Baš mi zanima cijena. Nije ni skupa 13 eura, ljudi, preslatka. Iskreno da mi treba. Tipa za proslavu nekog rođendana ili nešto tako je predivna. Ponudu čarapica. Ja sam sebi prošli put predivne uzela sa ono slovima, tako da ja ne mogu. Ja, predivne šolje sa slovima, ali ne sviđam se što piše Merry Christmas, da bar toga nema. Preslatke su, preslatke su, mi imamo kući tako da ne trebaju, ali predivne su, iskreno. Evo za ljubitelje šiše, samo znači sve za nargilu, pa je dobro. Uglavnom imate da sjednete i punite telefon, mislim, meni to iskreno treba, ali nemam vremena. Teka Max je tu, ali ni zato nemam vremena, imam sam stvar koje moram kupiti. Ima ništa zanimljivo, evo malo mene. Ali meni treba stik. Da ima online na polu, znači naručite i samo preuzmete, a meni to nije na polu. Ljudi, ja trebam ovu. Oh my god. Preslatko je 25 eura, ima i bijelu. Jao, ja toliko volim ove ukrase da je to strašno. Ja ovo pevila. Sad meni treba tu da nađem stik. Iskreno mrzim dolaziti u prodavnice u kojima nisam bila u tom gradu. Naprimjer, kod nas sve na pamet znam raspored, pojma nemam. To mi je nešto najgore. Ljudi, našla sam bez pomoći da sam pitala, jer se nema koga pitati. Sada, moj boga, samo da nije gužva na kasi. I fascinantno mi je što je ovo bukvalno u staklo spakovano, kod nas bude najnormalnije. Ne znam što je razlog. Da, malo jeste gužva, ali šta ću, moram čekati, iskreno. Valjda brzo ide radi dvije, nadam. Ljudi, shvatila sam brzinski do New Yorka, da im šta imam. Pogledajte vi ove štiklje, šteta što je za Novu godinu na neko jezero. Ne trebaju. Vidite vi ove cheese. Jao, što je lijepo, ljudi. Samo vi pogledajte ovo. Znači, ja ne mogu. Stvarno ne razumijem. Znači, ljudi, ja vama ne mogu čarati ovaj užas. Bukvalno je katastrofično, iskreno. Kabine su užasne, znači sam se ljudi skinu. Znači ima ponude, ali sve naravno na podu. I tolike su gužve. Evo ga i Snipes, ljudi, tu toliko bude puno sniženja. Znači brutalno puno bude sniženja. Ali trenutno mi ne trebaju patike, ja ovo izgleda za kuću stvari. Izgleda baš sniženje, ali to mi ne treba. Nego idem da tražim ono što mi treba. Ja, Pandora, ne. Nemoj to da mi radiš. Evo me ljudi, ja ovo je najbolji puder, vjerujte mi. Možda ja sam kao malo skuplji, ali evo piše da je bestseller, znači najbolji je definitivno. Naravno da ni ovdje nemaju parfima kojim treba, evo ona marka. Uglavnom sve je predobro, ali idem dalje jer ga ovdje nemaju. Sad da vam pokažem malo cijene parfima jer su naravno jeftinije u Njemačkoj. Naravno da ja nisam našla svoj parfim jer kao zašto bi. Uglavnom evo recimo velika Kristina 16,75, baš velika 50 ml. Imaju male po 8,95. Baš ima parfima. Evo Bruno Banani 21 euro. Evo isto 8,95 Bruno Banani.
što ja znam koji imaju poznati, ok, tu nič me sove. Evo ovaj recimo 21 euro, moja mama koristi ove i bukvalno su najbolji, recimo u Bosni su oko 100 maraka, ovdje su bukvalno po 20 eura, iskreno. Predobro ima i ovaj, nismo probali. Uglavnom puno su jeftiniji, evo na primjer mašinu, ne znam kako se izgovara, 52 eura, 36, puno jeftiniji, iskreno. Nisam njih probala, ali znam da i stvarno se hvali jer tu nema greške. Evo Calvin Klein 83, 46, puno jeftiniji. Ja odavno želim sebi ovaj bijeli da kupujem, ali kao ono, još mi stvarno ne treba. Ovaj parfum, ja sam jednom dobila tester, bukvalno je brutalan, znači. Evo na primjer Valentino 60, Prada 50, s tem sad su na sniženju. Iskreno, ono, stvarno puno je. Jao, Gucci, oni po 60, 50 eura. Ja ne znam gdje onaj rozi, kažu svi da je on brutala, mislim da je to Ali sam zato našla koreansku kozmetiku za kojom sam ja trenutno luda. Ima užasno puno stvari i ne smijem ni da gledam. I našla sam maskice koje mi izgledaju prezanimljive. Iskreno pogledajte. Mislim, euro 75 i malo, mislim kao nigdje veze, malo je puno za običnu jednokratnu maskicu. Evo, svratila sam u Dunkin Donut po ovaj obični Bavaria, najbolji iskreno. Ovo mislim kao prekopan se ne sjeća. Ja pogledajte ovaj oblike srca, presladak je. Čekam sada da me neko usluži. Ima tu i kafu da se uzme. Inače sladak kafić, a kao bez sam sjeti. I evo ga, uzela sam jedan Dunkin Donut. Košta 3 eura i 10 centi. Jedan Bavaria Donuts, kako god, uglavnom odlična kraflica. Idem da tražim Kaufland, da li ću ga naći, pitanje je sada. Ali idemo da vidimo. Evo ga ljudi, naručila sam sebi jesti, ali za ponijeti, jer ovdje se ne da se, jer je realno previše ljudi. Tako da sada čekam, ne piše da mi je gotovo, ali mislim da nije. Jeste ljudi, kako brzo. Evo ga ljudi, bukvalno nisam čekala 2 sekunde. Ja ima tu i pijaca, prodaju plaviće večita. Uglavnom, to vam je tržni centar, preslatko, predivno je. Ja sam uzela kolu i nagice, tako da sada idem nazad. Evo tu ima Starbucks. Eto vam ljudi, to vam je oblično. Evo ljudi, uglavnom stigla sam u vozić, uzela sam Mac, nagice i kolu. Idem sada da jedem, prazno mi je baterija, užasno prazno, da nijem gdje da punim, tako da nadam se da vam se svidio ovaj video. Vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!